ang directly sawo agami dino chung asugui tonglak jodi provision hangkai Thwi Nangkhe Thwi Rinai jail chobjanai jail chobjanai thiaba Tiprasa ni bagi kok sai thanai dorkar nangka highway national highway road block khainai dorkar hangkai chung rail lama Kasunai aboni bagi sugu tiar hambai थांनाय साल किसा सिगां दलाय हांखोनि दलबा नगो सामं दांग्रा थांमोनि दलबेन्द्र त्रिपुरा मंगै तिप्रासा खरकसा आजरावो सामं दांमा जरावो सामं क्लाइमा बाय पकजागै कामसलै बगै काबाबरि हाइनेबाय देशा कामसलै नाहाना थांके दलबा नगनि चार्ज बाय Rwyakhe फेकनै बुजाखा ते नायमथार यागो याफारि रजाखा ताबुक बेलायनो साखामियागै थुयामो क्राइजा पादिमनो गिदिंगै थांनाय सालो तिप्रा मथने बखाखतै जार्जनो क्राक माजरारनानै सानमंतै थानावो कासा डेपुटेशन बरजाकमनि दिनै आम्बासा ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट प्रेमलाल मरसम धर्मेन्द्र तिप्रानो साखामनगो थागै नायखा दिनै ताकु मेडियानो कुइलान हामबाय दिनै आं डिस्ट्रिक्ट कुलाय हस्पिटाल फाइमानि कारण दमनो दिनै फुङो ang अनेक jagao ani samung tongman bagai yang thangka tai tini to office butongo kongke mahaisi mia ji patient chini patient je Dharmendra Tripura haino ringo bonongkai donorai Tripura jotto sara Tripura ni boror nukhana mia je chung ambasa PSO bo je bunaini munge chung FIR file khaita aboni sate no mia chung prai ekta nagat boni sak belai no kosto nukma bagai ki kaham kai himmaya kaham kai langmar hoimia an bagai chung mia district kulai hospital chung bono admission ni bagai diroka mia admission but tungjak ngai tini achom sa ang monu tongfrono ang monu thangmani monu nang kol paikane ro je Dharmendra Tripura je district hospital admission ongnai bo kaham kai treatment khlaijak liya na selen na biti na kuno kichu chikitsa gaham kai treatment khaijak ya ni khobor ang khanaka khnaman loge loge ang mononi kifiloi tabuk direct district hospital ang phaika phai bono thangai naikha naimale kubuino je selen botol bang khasijak nugia biti ni Malkhung bunugia mungsa nugia ngai abon ang wana belai khana wana ka sini Tiprasa ro bujak tujak paimani yagulobo hospital oro chung asuk chung deprive khaijago abo jini Tiprasa rongni je birman bhaike kaksinai ambe ang tongai malia tabuk thangai sungi naika aro malaika boni parani krongnai tong proksangkai boni relative prongsai boni step mother mane abo buma haipono buma kotoi gei aro tabu murui tongo kai ang bukok kasari klang karo norok tini horsa tongradi erpore doctor bai kaham kai chung kok salai nai kongke mahai mia admission khainero tini faili angai bu doctor ni thani brok admission nangka doctor tu gilama awin bagai anggo tini achom sa phai bu doctor bai kok sanai o doctor no bang sinlia mia admission puro to ang phia an bagai bu doctor ni yakti admission nangka abo doctor no ang saimeni bagai tini doctor bai kok sani pun sujug malia haipon ang chesta khainai sarik rogo tei sa phaide doctor bai kaham kai kok salai moni proper treatment ongthun abo ang nai kongke tabuk belai kheno sak sajago langma gaham kai rohimia aboni sate sate bo sutui gaham kai sutui meya karon private parto kabangma boni oje justice je George lathi rogika amdagai bo tabuk sutui nani belai no kosto mani tongo amdagai khub serious no condition tongo tini joratui bithi kolsa boya selen thaisa boya abai condition tabuk tongo ambai ang sara Tiprani Tiprasa no ang lokor no koinen mujungo sini Tiprasa ro khansa matongnai chung judi thansa to engkai tabuk ni o situations la tai buchung buibai kathi jagi chung thibai nai abono praman tongkha ani ambasa je constitution bisingo je dolai district tabuk mahai ki condition choli tongo kintu mahai judi ong tong hangkai ang directly sawo agami dino chung asugui tonglak judi provision hangkai Thwi Nangkhe Thwi Rinai jail chobjanai thiaba Tiprasa ni bagi kok sai thanai dorkar nangka highway national highway road block khainai dorkar hangkai chung rail lama Kasunai aboni bagi sugu tiar hambai Lembosara Bagbariwo Tongma Rajashri College of Education and Skill College Tripura Hapangbai Goshimung Manjak te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja kaisa English medium college oro physics chemistry mathematics botany geology human physiology geography
इंग्लिश कक बरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रिंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रिंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुकब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरेयावै तिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875